That unfortunately in societies that are dealing with conflict, we are trying to repair something that often cannot be fixed. People have died, people have lost their lives. We can't completely fix that. We can't bring people back from the dead in some miraculous way. Truth recovery and trying to find the truth about the past is not just a technical task. It's not a task for lawyers or for clever political scientists. It is both a social process and it is a political process. We have to find the enabling tasks, actions that we can do to enable truth. When we think about mechanisms for truth recovery, I ask two questions. The first question is, what is the mechanism that helps us answer the question why? And what are the mechanisms that help us answer the question what? So if we want to try answer the big why question, that's really difficult because people have very different narratives in societies about the big why question, why this conflict happened. But if we want to answer that question, we're going to have different mechanisms for answering the what. And the what is, who did what to whom? Who killed who tortured who hurt who, on what date, where and when? That's the what. Of course, the first mechanism is prosecutions, court cases, trials. The second method, which I don't know if that's been dealt with here, but globally is an important method of truth recovery, is the opening of archives. I raise this as the third option, that you can do the reopening of investigations is a potential method of truth recovery. The fourth method is a truth commission. The fifth mechanism is what you could call historical commissions. The sixth mechanism we could call information retrieval processes. We would call informal truth recovery processes. And then linked to that, but I will call it a separate mechanism, number 8 and the last one, is informal processes of sharing stories. So I conclude with 5 quick points to maybe consider as you move forward. The first would be, how do we create a conducive environment, an enabling environment that allows truth recovery to happen? And that's really difficult. It's going to be different in every context. Number 2, we need to approach this knowing that whatever we do might be necessary, but it might not be sufficient. But we need to know that this is a long journey and that there are going to be multiple mechanisms on the process. So the third lesson or issue to maybe discuss today for me would be, do we need to also consider sequencing? And what I mean by that is, what is best to come first and second? So in different societies that might look different. The fourth point to end off is you have to think about the coherence between different processes. How do they relate to each other? So how a reparation or compensation process links to a truth recovery process, links to justice, links to storytelling. You have to think about the relationship between them. And so for me, that would be a question. What is the relationship between the different mechanisms you might look at? And the fifth and the final one, and then I promise to stop, is that we also need to recognize that sometimes it's the process and not just the object that makes truth recovery valuable. And what I mean by that is how we engage people, how we engage the community to get to the mechanisms that we ultimately choose is sometimes as important as what they deliver. Primero, derecho a la verdad. Segundo, y detrás, derecho a la justicia. Y finalmente, reparación. Yo suelo tener la sensación de que yo estoy en el primero de los capítulos. A mí no me toca administrar justicia y a mí no me toca hacer ejercicios de reparación. Nos corresponde generar el máximo de información para conocer la verdad, y otros que vienen por detrás tendrán que usar esas verdades o trozos de verdad
para hacer lo que les toque. En los conflictos humanos, la búsqueda de la verdad es un ejercicio tendencial, aproximativo, casi nunca completo. Se ha dicho antes, la obtención de la verdad plena es un imposible en el conflicto humano. Nos acercamos a la verdad. Y entonces esto tiene limitaciones. Lo que hacen las autoridades judiciales es generar verdades formalmente obtenidas. Soy de los que no creen que solamente la intervención estrictamente judicializada de los recursos de los profesionales que conocemos en ese terreno, etcétera, vaya a generar la verdad completa. Hay otros procesos, como puede ser no solamente el judicializado, sino las comisiones sobre la verdad, que también es un proceso formal. Decir que hay 25 países que ya las han puesto en marcha, que son medidas extrajudiciales para hacer frente al pasado. Legitimidad moral y protección nacional o internacional dan eso. Capacidad de investigar y autonomía. Recogen los testimonios de las víctimas, publican informes, audiencias públicas en las que se presentan estos resultados y además pueden hacer recomendaciones, que difícil será que las veamos una sentencia judicial. Yo me creo, desde hace años, desde el 2006, yo creo que algunos de los problemas que tenemos entre manos solo se van a poder resolver desde la creación de una comisión sobre la verdad. Bueno, y así entonces me pasan las torturas, para deciros que esto está pedido formalmente, institucionalmente, tiene que ver con el plan de paz, es el punto número 6. Nosotros hemos hecho esta tarea de la que tenéis noticia, hemos estado a la cabeza 2 médicos y una jurista, han participado más de 50 personas, algunas de esas personas están en esta sala, y a nosotros se nos dijo lo siguiente: había que elaborar un censo con documentación que acredite los hechos, que permita establecer las bases para evaluar el alcance y las dimensiones, y además que todo esto tenga una utilidad, en concreto para proponer medidas de prevención y de reconocimiento institucional a estas personas. Nosotros hemos perdido mucho tiempo y hemos gastado esfuerzo administrativo por rescatar hasta el último papel, si fuera posible, en archivos increíbles, información general, que toda la hemos digitalizado, y también buscando a los afectados. ¿Testificar qué significa? Que hemos ido a buscar a la gente. No hemos esperado a que vinieran, hemos ido a buscar a la gente. Daros cuenta que entre el año 60 y la actualidad, por el llamado caso vasco, han detenido a 20.000 personas. Esas listas casi se conocen, están bastante bien hechas. Y hemos ido a buscar a las personas, particularmente aquellas que habían hecho la denuncia, judicial o pública. Les hemos preguntado, y hemos grabado los vídeos, etc. Porque algunos decían, ¿pero dónde sacáis los datos? Pues de todas partes, que hay en todas partes papel. Por lo tanto, podemos decir ya abiertamente que entre 1979 y el año 2008 se ha torturado a la gente en el País Vasco. Probados judicialmente, muy pocos. ¿Y qué? Generalizado, yo no voy a decir eso. Pero la cuestión es que esto es así. No os he dicho, pero desde que entregamos el informe en diciembre, hoy hay otros 500 casos más acumulados, que el 17% son mujeres en este recorrido, y que a esto se le ha añadido la prueba pericial en dimensión médica y psicológica. Hemos hecho el protocolo de Estambul a 202, y lo que ocurre es lo que estaba previsto. Es que la gente suele decir lo que le ha pasado. Es decir, al que le han aplicado los electrodos 2 veces, no añade 4, no dice 12, no necesita añadir más. Es más, es mucho más lo que se disimula que lo que se simula. Si han detenido a 20.000 personas y solo tenemos información de 4.113, hay muchísimas otras más que además no se atreven, no quieren, no confían o no confían incluso en nosotros, o quieren esperar, y por tanto claramente son miles de personas, no 20, como dice alguna autoridad ministerial actual. Gure lehenengo esperientzia izan zen 2014an Errenderian. Errenderiko udalak deitu zigun, adostasun osoz bertako alderdi guztiak erabakita, horrelako lan bat aurrera eraman aizulako. Gero etorri zen Lasarte Oriako udala, gero baita ere Elgoibar, eta momentuan bukatzen ari dira Argituseko lagunak, Andoain eta Arrasate. Zer egiten dugun egia esan, 2 hitzetan esan da, eta oso simple esan da, guk txosten batean jasotzen dugun herri horretan, izandako giza eskubideen urraketak, eta baita ere beste indarkeriazko egiteak edo sufrimenduak. Horiek jasotzen ditugu, ordenatzen ditugu, eta jasotzen ditugu da bizitzaren kontrako urraketak, eta baita ere osotasun fisiko eta psikikoaren kontrako urraketak nagusiki, hor bertan dago tortura, hor daude zauritugu larriak, hor daude
sexu erasoak eta bar, hori da pixka bat. Orduan, azken finean guk egiten duguna da argazki bat. Egiaren esparruan lan egiten dugu, orduan, egia azalaratu lehenik eta behin. Baina egia horren zertarako, albideratzeko beste ekintza batzuk. Eta oso garbi daukagu, ez dela bakarrik egitea zerrenda soil bait. Baizik eta zerrenda horrek izan behar du potentzial bat, izan behar du fundamento bat, eta izan behar ditu helburu batzuk. Eta helburuak dira errekonozimendua batetikan, bizikidetza errekuperatze bestea edo hobetzea, eta berriz ere ez gertatzeko bermaren sustatzea. Guk uste dugu egi bakarra ez dagoela, orduan, egi guztiak saiatzen gera jasotzen, ikuspuntu guztiak eta urraketa guztiak. Pixka bat, hori izango litzateke memoria partekatuaren definizio bat, ez? Urraketa guztiak eta ikuspuntu guztiak jasotzen dituena, holako bat. Lan hauek martxan jartzeko pixka bat gainetikan izango izuet, beti behar dela udaletxea egon behar du atzetik, udaletxea izan behar du motorra eta udaletxea ez alkatea bakarrik. Baizik eta udaletxean parte hartzen duten ordezkari guztiak ados egin behar dute. Akordio bat egon behar du lan hauek martxan jartzeko. Muchas de vosotras sabéis, como ha comentado, que a principios de este año el Ayuntamiento de Pamplona creó una comisión de personas formada por juristas, memorialistas, historiadoras, que durante unos meses estuvieron investigando los trágicos sucesos de los Sanfermines de 1978. En noviembre de 2017, desde San Fermín 78 Gogoan, acudimos al Pleno del Ayuntamiento de Iruña con el apoyo o el aval de más de 100 colectivos que habían firmado un manifiesto en el cual, aparte de otras cosas, se solicitaba una comisión que investigara los sucesos de 1978. Por lo tanto, el 9 de marzo de 2018 se creó esta comisión que se centró fundamentalmente en el análisis jurídico, basado en la investigación histórica que está realizando el Fondo Documental de Memoria Histórica. El Fondo, a través del estudio de la diferente documentación a la que ha podido acceder y fundamentalmente tras la recogida de un montón de entrevistas a personas que vivieron y sufrieron estos hechos, realizó un análisis histórico que sirvió de referencia para que la comisión pudiera realizar la interpretación o el análisis jurídico. Finalizó al final con 12 conclusiones históricas o 12 afirmaciones sobre los trágicos sucesos de 1978. Respecto al dictamen, se centró en analizar e interpretar, como he dicho, jurídicamente estos hechos y también finaliza realizando unas consideraciones, conclusiones y también recomendaciones, que yo creo que este es un punto muy importante, las recomendaciones que realiza. San Fermín 78 Gogoan, para San Fermín 78 Gogoan, este dictamen y, en definitiva, esta comisión de investigación ha sido un paso en el proceso para la consecución de la verdad. Es como un pequeño primer paso para llegar a esa verdad que tiene título hoy estas jornadas. Las comisiones pueden cumplir el papel del derecho que tenemos las víctimas, las personas, la sociedad en su conjunto, para conocer la verdad. La creación de las comisiones de la verdad no pueden impedir ni suplantar la aplicación de la justicia. Afirmaba que los elementos de memoria, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición son 5 elementos que se retroalimentan. Y no pueden ser elegidos a la carta, no pueden ser un menú en el que hoy elijo la verdad, mañana elijo la justicia y mañana pasado la reparación, sino que tienen que cumplirse todos. Para San Fermín 78 Gogoan, yo creo que la creación de la comisión y el dictamen expresado es un documento oficial y académico que guía e indica también algunas de nuestras próximas iniciativas. Sufrimendu hori guztiak gatazka berberaren ondorio direla ondorioztatu genuen, eta hortaz memoriaren zati bat izan behar dutela, giza eskubideen urraketa izendapena izan ala ez, eta gatazka konpontzeko eta elkarbizitza eraikitzeko guzti hoiei aitortza eta dagokien tokia ematea ezinbestekotzat jo genuen. Giza urraketa ez gain, horiek oso ondo identifikatuta daudelako aipatutako nazioarteko markoaren baitan, bestelako sufrimenduak identifikatu eta aitortu behar horrek bideratu ginduen edo bultzatu gintuen orain aurkeztuko dudan sufrimenduaren kartografia integraleruntz ekimen honetara. Bi saiok osatzen dute orain arte daukagun materialaren euskarria. Alde batetik, aipatu dudan moduan, Gernikan igazko apirilean, 80. urteurrenaren harira,
bizikidetza eraikitzen hitzordua, antolatu genuen hitzordua, urtebete beranduago antolatu dugu Bilbon beste saio bat, gazteak eta memoria elkarrekin bizitzeko solastu, Euskadiko Gazteria Kontseiluarekin batera, eta hemen nolabait ere indarra jarri genuen gazteen ekarpenean. Orduan, bi saio horietan, bi saio besterik ez dira izan, 125 item identifikatu ditugu, batzuk talde guztietan errepikatzen direnak, beste batzuk aldiz bakanak direnak, espezifikoak, gehiena aipatzen diren edo errepikatzen direnak heriotza, beldurra, tortura, dispertsioa eta honek eragindako ondorio ekonomikoak. Hain zuzen ere, beldurra izan da, talde guztietan heriotzarekin batera gehien errepikatu dan elementua. Beldurra. Beldurra gauza oso desberdinei, beldurra sufrimendu bezala, beldurra izu ikara edo paniko egoeretaraino, bai? Oso barneratuta dagoen zerbait bezala. Eta baita ere hiri espazioari lotutakoak, eta interesgarria da hau ikusteko nola klasifikazioak, estereotipoak ere lotzen dituzten espazio urbano jakin batzuekin. Kartografia ez da gaur hemen azaldu dudan honetan agortzen inundik inora. Osatzeko dagoen lanketa bada, eta nahi baldin bada, osatzen joango dena. Importantea iruditzen zaigu kartografiaren ariketa hau, sufrimenduak ezagutu eta ezagutzera ematea ezinbestekoa da etorkizunean ez errepikatzeko berme gisara. Pertsona adina esperientzia eta esperientzia adina sufrimendu daudela konprobatu ahal izan dugu bi saio hauetan. Sufrimenduak ez dauka ideologiarik, alegia gatazka eta gatazkaren ondorenak pairatu dituzten pertsona askok guztiek ez esatearren izan dute sufrimendua, mota batetakoa izan edo bestetakoa. Eta sufrimendu hori ukaezina da. Eta sufrimendu hori ezagutzera eman beharra dago, nolabaiteko bizikidetza sendo bat eraiki nahi baldin badugu, erreparazioa mahai gainean dagoen lehentasunezko auzi bat baldin bada, ezagutu beharra dago, eta horretarako orain aurkezten ari garen moduko ariketak leku importante bat daukatela deritzogu. Humbertok ere aipatu du, batzutan justizia trantsizionala bera kontzeptua aipatzea izaten da nahiko polemikoa, horregatik argitu nahi dut pixka zer den edo zer suposatzen duen, eta zei printzipio barneratzen dituen. Oso gauza zabala da, ez da marko bat, alegia, iraganari aurre egiteko edo iraganean gertatu ziren ekintza violento guzti horiei aurre egiteko tresna eta prozesu multzoa, bale? Justizia trantsizionalak ekartzen digun beste gauza bada, justiziaren ikuspegi zabala. Alegia, zigorratik arago joaten den ikuspegiaren ideia edo kontzeptua. Eraldatzailea den justiziaren ikuspegi bat. Justizia restauratiboarekin lotura daukana zentzu batean ere bai. Justizia trantsizionala aplikatzeko mota ezberdina daude eta bide ezberdinak ere bai. Zentzu dira Euskal Herrian ditugun erronkak. Asko eta anitzak dira, ez da? Hemen 3 orokorra aipatuko ditut. Eta Euskal Herrian daukagun arazoetako bat da fragmentazioa instituzioen aldetik, ez da? Lurraldetasunaren aldetik. Orduan zerbait orokorra adosteko modu ofizial edo instituzional batean daukagu arazo hori alde batetik. Fragmentazioa lurraldetasunaren aldetik eta trantsizioaren aldetik. Ze Euskal Gatazka lotzen da denboran eta gai batzuetan ere bai Espainiako trantsizioarekin. Orduan hor beste fragmentazio bat aurkitzen dugu. Eta justizia trantsizioaren aldetik ere horrek sortzen ditu erronka berri batzuk, ez? Beste bigarren erronka denok dakiguna gatazkaren inguruko definizio falta edo adostasun falta. Metagatazka ez deitzen zaion hori, gatazkaren inguruko gatazka. Eta horrekin lotutare bai, biktimen definizioari buruzko eztabaida. Alegia, ez bali madugu adosten, zer den gatazka zehazki, ezin izango dugu zehazki adostu, zein hortzu diren biktimak, eta zein epe historiko hartu ere. Orduan hori erronka bada. Azkena, ez dela bake prozesu ofizial edo tradizional bat, hori ere jakin badakigu.
Baina, hala ere, neurriak hartu dira, ezta? Naiz eta bake akordiot klasiko bat ez eduki, neurriak hartu daitezke, orduan. Euskal kasuak hori erronka bezala hartu daiteke da aukera bezala ere bai. Zerakusten du nolabait aurrera egin daitekela beste bide batzuetatik. Orduan, nik uste dut justizia trantzizionalak marko bezala onura asko ekarri ditzakela batez ere printzipio horiek dagoeneko hor ditugulako. Denok bilatzen dugu egia, justizia, reparazioa eta berriro ez errepikatzeko bermeak. Justizia trantzizionalaren markoak bakarrik ekartzen digu behar bat, horri koherentzia bat eta kohesio bat emateko. Alegia, neurrien arteko, tresnen arteko lotura bat egoteko, ezta? Justizia trantzizionalaren ez hain marko zabala, hemen ere egin dezakegu gure bidea, ezta? Aplikatu dezakegu gure bide manitzen bitartez, gure erronkei, lurraldetasunaren eta bar, erronkabili aurre egiteko. Orduan bilatu behar dira, bideak, tresnak erronkabili aurre egiteko. Eta horretan, justizia trantzizionalak ere karriko dizkigu bi gauzak, giza eskubideak eta biktimak erdigunean jartzea. Egia eskubideaz arituko naiz, ze asko hitz egiten da egia eskubideaz, baina saiatuko naiz gero hausnarketa egiten barrutik. Barrutik esan nahi dut ordenamendu juridiko espainiarretik begiratuta. Zein puntutaraino hori gauzatu daiteken, ze aukerak dauden, ze mugak, eta nola ikusten dudanik hori guztia, ez da? Nork ikertu ditzake gizarte demokratiko batean, nork ikertu ditzake egitate penalak, edo balizko egitate penalak izan daitezkena. Bakarrik epaileak edo baita legeen bitartez egin daiteke, ez? Abia puntua, Euskadik eta Nafarroak erabaki dute bi legeen bitartez biktimen aferrari heltzea. Baina estatuaren aldetik egon ditezken giza eskubideen urraketei begira, ezer ez zegoen. Eta orduan, legeen bitartez egitea erabaki da estatuak ezer egiten ez duelako. Hoietako, biak izan ziren konstituzio auzitegira eramanak. Biktimen lege horiek ez ziren epaiketak egiteko. Baziren jendea aitortzeko, orduan egiaren eskubidea ere gauzatzeko modu bat zan. Nola lege hauek sartu diren, zeharkako era batera bada ere, egitate penalak izan daitezkenetan, tortura, hiltzea, lesioak, biktimak, giza eskubideen urraketen biktima dira delitu larriak. Orduan ezin dira sartu. Eztabaida ez da ikertu ala ez, baizik eta zertarako ikertu. Ikertu daiteke erantzulerik gabe, Nafarroako eta Euskadiko legeak sortu dira biktimei leku bat egiteko, beste batzuk egin ez dutelako. Ikertu daiteke, era berezi batera, egiaren bila, biktimak aitortzeko. Bai posiblea dela, areago legezkoa dela, areago konstituzio aldekoa izan daitekela, areago inkluso obligatorioa dela ikertzea. Baldin eta baldin bada sikiera egia ateratzeko, kalte ordainak ateratzeko. Nire iritzi apalean, egia ateratzera behartzeko tresnetako bat izan daitezke biktimen legeak. Partzialak direla, baina badirela palanka bat ateratzeko. Hori bada egia azalaratzeko modu bat. Eta oso ondo estalita dagoenean egia, leku guztietatik. Estatu batek hor implikazio esan duelako, oso zaila da ateratzen hastea, baina ateratzen hasten danean, bestelako urratsak ematea errezagoa da, ze bestela da egoneza, ezin aurrera egin. Orduan, nik hemen, eta badakit zaila dela, baina hemen, eskatuko nuke gehiago ikuspegi estrategikoa. Zirrikitu bat baldin badago goazen hartara. Ze biktimek badakite. Biktimek badakite. Haiek ez dute egia eskubidea behar ez, badakite zer egin dieten. Egileek badakite, baina nork ez daki. Gizartearen zati bat. Eta hortarako, instrumentu juridiko on batek agian albidetuko luke egia gizarteratzen dijoala, eta horrek elikatuko luke agian egia eskubide hori behar bezala asetzeko etorkizunean sortu behar diren baldintzak. Gu juristok sortzen dugu ikuspegi bat. Historiografiak beste bat. Mugimendu sozialek beste bat. Egia osatzen da danon artean, ez?